salihuna laho mengadopi ulau lasiroga napinukkan ni bona hasudot tadi dikio laos digorahon nasi dan kini dipasangkian di oputai sinaga suci huta dohot matiang suci huta rap dohot boruna asarap kudur mahita salihuna Roma hita. Ilahan masuk sekarang pandang tabunan yang lapan menunggu tidak ruang botari. Ina marmasi roha bona hasuhutan roha noha bila mas tahuta marmasi roha. Ina rokatan na tua tinaldi ina na dor botado yang gota-gota na. Sisada anak saya nabur na pada mas tahuta. Sisada asak saya masih roha. Tapi yang setiap kabar mana. Asal siatur mula-mula siatur mula tokpa. Mula di mauli mula di nadenggan. Mula di hazal maun. Asa baik memang godang mula-mula. Laos baru mula membatu dan sopa. Mau lihat di pantai lami di mana kau bodang mula-mula bodang sobat atau mata martua di mata martangnya pahami siapa yang sehotan yang orang sebuton marbula manauli marbula mendengar pilihan ulang seroha di bagasan sadarion asal lihat panggabian lihat kehormatan dihami akan marangki di persangkion yang bui bahwa bisa berada dalam tanah perempuannya baik memang mamang bodang lihat kami lihat horasi. Dinong demeko kutang lihat gabi, lihat horas, lihat mamang gabian, lihat mapar horasan di bonahas buto, bolang nyong tuzuluan nyariot. Di awang muda si Jupri, dohot inang muda, di sonjong kami awang muda, siang para datang, nadong di tanah pelubunon kita sapara datang. Songon nabak pol dua awak kata huruf sonari, alana ku berek partong jong tau, songon nagali. Pada tak pelebuan sok-sok yang dihawal kenawar hamaranggi kuberi kami sadado hamuna sumut daya naik nomor 2 sumut daya tua napung matong dihamuna kata dina tua-tua balintang kantung pagabi na tidak utahuan ari mu matong tong dami dina hamaranggi asal matong olo bar sipa oloan di pengantin dohot di oroan tidak mencalo pasu-pasu berbagasuk kamu nasian bagas joroni di mata marlas ruha hamuna dohot dohami doa sahutanuna marlas niroha alani martangnya mahami to mata di bata di bata di hamuna akta sinas niroha di bata di hamuna gajang di umur asa dapur matong di hamuna sama hata di situ tua asa tak matong tualang galingkan jalan lagi saya itu rumah di hamu anak si berterahi uru balang sogok bepul nama wongkat di pagunya alaman dot bermutung kabar mas jalabareme sogok manuk nama tahuak itu ali arbakan dua lala atau tuh si korum di dalam ibu rumah tua siruhan tadi bagai sesadario saya itu mana kamu anak nomor sangat berbuat toko sebuah tuan asa balitang pagabi natina butahuan arimu magami di parsari muna asal batotok kamu nak marsi pauroloan ipedi hita sakarang datang langsung kita deh jadi asal marsi siukan kami manortor marsi bolo-boloban di hamina mardo masahuta di hamina marhaha maranggi baik mamang agak dulu betul soal pengantin dohot abang muda dong inang muda ima tortorni namar haha maranggi baik mamang takas baik
di sipatupan di tangan naso sa dia. Alani partikyanon kubasar tami ma tuhamuna. Jadi mana tema di hamuna akan tua dong asa peralatan ni opung ni seringit narong di huta palubono sok songoni nang di hamuna para ni oputa situasi amar sapado sinaga sugri huta do pada sugri huta di harun hamuna di narapak makalasok kita di sinati rohatta ima aparat gulang natapatupa di bangsa katukyo kodang naho partusi asa marsi sabi-sabiak kami marsi ulo-ulo. Bona tulang nami, bona kodang nami, dohot bona nyari nami, suak soni nang dihamuna hula-hula nami, hula-hula na maramarangi, dohot hula-hula na poso, rak masuk mahamura sa nami, marsibain. Hatana mahitaan non, memakai kepertikian, asa sikop ulaw na bakasan tiur ni ari sinubuti mahami, siang borni hasulog. Si Polon, bona tulang si Polon, bona niari sinalai, bona ni kordang nami kong si Polon dohot si Jabat, suak soni manang bihamuna, tulang nami Raja Gogok. Dohot di hula-hula nami sa rood, hula-hula ni hami akan martudot, rak masuk mahamu Raja nami, marsi pabot praktor. Naman ang dipertolongan dinita,
Daw pa sa ato pasapasok to kami para boro muna. Kayo macam horas. Buti pangusap namin. Jadi ang bukata, bumi. Jadi asa marmula gabi marmula horas. Diulaw ni pamurong namin. Baik mula-mula naulin na rin ganun ba? Dihamu na tuwa namin, hutang kami. So kami pangulian din ang poso, rodong tubo namin. Kada sa kababahulog ko kami narorong namin. Abang brother si Duli, asang dia terida, pangulian ni anak niya magporo namin yun, lain namin yun. Kami na poso. Dihita pa parang ni, upunta sila sa parang. Gusto ko pangulian ni, anak nilai namin yun siya kakak satu sinawar dulu sa sinawar asaroma kita nalaman nga lusi jauh-jauh ni parborot na sorry ma mau dati nagkamo bang abehaw na jadi buha ala na droga hula-hula namin maganda pasu-pasu tuhami asabay pa muna na pamusik nagkapara namin baka ano habisin na tuwa, upasatay na tuwa mo mikot, hamo makardus nero ano, makatahon, soal di harum. Isi mahamu na berjulu, isi na berpudi. Pasatay mo tuwa. Yan buti hitam mula-mula sulit. Iki sinarengan tapi na dumengan. Dos rohata nama niroi na kita ka pamulot ton. Nungaipe dihita mula-mula sulit. Mulai sa pambulan bulan hari, satu bangunan di poso, dos rohata. Jadi sonon, nungay sope hami sudah hula-hula. Sesuai tujuanmu, bona niari, bona tulang, sarupote, satu bangunin na poso. Jadi nungay, asara marmula gabi, marmula horas, gabi muruna, gabi lo akan hula-hulana, baik mula-mulai. Tapangido gundang lihat tadi. Asa mangaliat kita dibuku ni alaman ni pemurut tahun. Pak, dus kata didik kita mangaliat dia non los di sini non hasatan ni boras pirate. Lo aipe musik. Mangaradia baru. Baik gundang lihat di dia gabi dia orang si baik.
dito. Soon lo kanino tua amang permusik nami. Kaya lebih menggada. Asa Pinoy na bulugoran bangay kami pulutan ni ora. Kami nungara na bagal randi ni parboron ni hula-hula nami on. Asa Pinangma. Ala di sifatu kau netakan naso sedia las marwani padamu lubuy manang partendomu ala iraja nami takas doh moto hami boras negatan doh hamu naso merlahi bota anak ni raja popare namora nahon doh tutu hamu diada jadara kalulus nya katona mapai raja di pamuruna sude di bagasan las jeroa raja nami atau tok doh hami maluas di pohon-pohon di tanganmu tupas sabuhuan nih pahom tumu nama jalo pasu-pasu perdoa saribioni sia zorone tuhata nuai kerja nami pupasan tay matu hamu bikon asa hamu mah kami takut nang lao sapi hut mamohon persabuan nih pahom pumuna nama jalo pasu-pasu perdoa saribioni kamu akan turun Ribe ama perkusi nabi. Baik kalau bodoh satu hari ini saya umumnya ambur nanti dulu mah.
Palumo tuwa sa atin. Ano kinatulad? Oras! Oras! May pinili sa ulaw ni Dailangan, ikot kondo jojo na, imalala paguluhon, buhay namin, ananalas isa na asutod lo vida, ibu kasing tingyon. Jadi, pulpen nun, pinang, nasa gugug, susadia, natalpag bahami, alilas maruhan ilang, ananahami lang po kami mangilukod ng liyan, langsung namahami, pagjalang sa hali. So, ini nama kasahatok, ulag doon. Wala din. Ibe, pagmus namin. Anak kebetulan, ano? Isa-isa na ito. Asalam sa dahil namin yun. Tuhan magsulungan. Kalau mabuhay. Pagsadyan na. Walang handang. Bison, numero dongat sa ulam namin. Masaya situturo hanami, martida haroromuna. Ala, buber kami pagdongdong mo, riado hamu sudi dongat sa ulam ko. Jalalas doro hamu, ima di pamasmason yan ang kota di Sodo Pameta. Say, las patuturo hata tujulan niya riyon. Ipagsaw to hata na ang kapangidwanta. Say, dengan nagade tuwa na anak tuwa si Korumahon anak tado parmet tahun di bulan ibu batua saya tuwa na anak ma tuwa poru dengan nasa lima tua jadi di Haroramuna kami sudah kauliate ma sudah keluarga nami madok mauliate gudang matuhamu di siala Haroramu bila kamu tikimu bila kamu gogomu bila kamu nak marterimu
membantu kami. Jadi mau lihat mas itu hatta mana nabalos to tuhamu akan dongak usaulau. Semani pihata saudi balas marohamuna. Pasaulau ni. Tama maparusin namin. Jujur, jujur. Jadi dihamuni. Jumolo mahami roh masoba tuhamu raja ni hula-hula nabi raja eritona molo songo dia pennon molo tu kola tangan nabi masoba pennon balas rohani badamu las mana rohani pertodjomu noai peama pitama na dia hoi Takas do kubere kami, takas do husaro kami. Ina di haromuna, ina masih aholongan. Anak kenan buat pindah bulan nami, asa tunang dia pergi tehunian non. Napitak di nami, pasu-pasu di hamuna, raja di huran nami. Siloboti mahami di hamuna, raja di huran nami. Doh rombongan salut. Jadi yang tepat dihita raja nami masatura mahina. Kalau pangkali orang tahu di kami, tu sebut ni hari
Pamit ramang godang sopo-sopo. Jadi ala yang rona ada jadi keluar ada jadi orang.
Santo langsung di rumah katai. Senyum dulu sedikit. Aido, purpa, dorpi, baik itu di pos lah. Kalau tunggu perakin tulang, asal yang jengkel. Dia harus jong-jong nanyo. Ang sudah ina pudung gawi balia, ang sudah untuk huhum, nah pesuka dia. Molo tumpe. Anon hunabay kami, somos si Palas Rohani berikon. Ba otikin na unang pola hataw, budang sopola pujion. Jadi alanya mang pagkosi nami. Asaro mga kami, laho, mana binabi, ibebera nami. Bayan majo, budang nalibaga bajo. Bayan ma, musik na, si Raja Parnay. Parna si Raja Parnay.
Tutulong ni sama pangurasan namin. Jadi dihamunan itu namin. Terus sedang di sini, terus sedang deh. Saya sino pagkarong dua sino puli. Sa harap kita naman akong kata, gusto kita napunaw ni Kuha amang karto dua. Jadi dihamunan akan kedua dengan huruf kata masih pasangan kita upar ulau batu-batu itu sampai terus mengatakan. Jadi dihamunan nami Mga radihan aman namin ina namin pangulan ni Huya na umabay tamyak para mangamo. Pangulan ni Huya kay Bibi Pelipi Muga. Asa ito persepsip yan. Jadi nang dihita Raja ni Parhugas, baik kita hiyak jadi mga sapiron. Sada. Saya marniak matutuwa sa mau marniak doa. Nasi nama ni tamata marhiteho na sa asa persepsiya. Guru ni Razai gabi saya bilang rumah tangga dihita na marunong ng berburu pasrahan namin dihita sa luhut dan mobil ini perdaran alami seperti tahu masuk saya untuk semua pinagui kami Tuhan muna Raja ni hulo namin marga aritonang ang giyama sono kanihatan ni paman niyo puta sino namin Tuhan mo lumasahak bisono sahak makabuktian lumasahak sekop kita na marunong apa petikton sa isang makita sahak tunang gabiyan Betul. Jangan kita. Bisono sahak makabuktian lumasahak ko pasipapar sa nang Tuhan sa una makita na marunong sahak tunang gabiyan Kesalah. Hidup. Jadi sesuai doa tu Bismillah di kita Raja Nami ima pingkapanganan dan ima doa tahunan. Ang nagtakas ng taro, pasi-pasi pa doon sa iyo kami sa bakasyon tuwanta. At hintay ka namin. Pangulan ni Puyani. Di sombro rohani, matas ni rohan. Mangusong, ida silatlas, dekresi tiyo-tiyo, di atas ni pinggan na ho. Asam dia nyawa yang akan berdoa di bawah doa sahabat yang kita kena berjuang dengan kami saya semua padoan au pasartan yang malang muna pagburu muna tujuan yang muna idas langsung saja muna atau padoan muna langsung atas doa Mga rari mo bisa tulang. di sorte ke si video yang Tulang. pasang tujuan yang Tioma ay tulong muna. Tioma at estado harus sinaglang muna pasado na puta naman ito di ba? Deke si Mundurun, sa ay Mundurun natin ako muna sila mga doktor. Sa ang doktor ng tuwa, tuwa lang na tuwa si Cornel ng tuwa. Tuwa lang ang mga tuwa po muna sa tuwa. Di atas ni pinigan mo na ako. Asa tutakas. Itulan na Diyos. Sumang ako ni ating mga kalibatan na binigyan muna na kabigyan kinigereza. Hot ng mga pagbawa sa likod muna tuturuan niya ang masuk jadi siran ia suciran dahil sinusurupan pagkuni buka betul-betul lobu sahur mati manusia kanina alam bermani juhobi mampu nanya untuk kemana yang berpaupu saat disuruh satu boten keras mulia kami tanas Eke sedikit sebelum dia sama pedok saat itu sayur naga biasa orang seras Betul. cara kamu Cara. Dari terbangnya ada bisa tulang. Tulang setangkap. Ini dia. Seperti rohan sekarang pasangan pemilik kisah sasaran betul-betul satu botin keras kumasahan masalah pasukan manusia juru itu harta saya sangat membutuhkan gabin jadi merasa betul kesini dulu asal mundur matamu lahum kamu tuh varian itu di bagasan pengalaman itu harta menanti peserta ngadik ke situ itu
Pak Arong Doke. Jadi yang akan dilakukan lagi dari sini disokkan yang lain dari Buat ini. Pak Arong Doke. Siap teman-teman kalau pasal topik ke situ tiru. Teromai tak. Busoni bedek ke ibu tanpa cobahan itu segera mati asu. Pati tukang. Tari namara. Ini namanya sekorong dihula-hula nggak pasal topik ke situ tiru. Ya umat sa piring ikan. Kebutuhannya dari Tuhan, angka nama kuda guru. Asa totoo, lagi lubang rupiah siapa? Asa mo totoo naman icuri, ulang nani, apalagi bila sa tigyo. Tidak mengulay, sangat tidak mengulay. Lehonon po dami, rohot tolong, ibagay sa keluarga namin. Asirohan Tuhan, naing pagsaw lehonon namin si Panginoon. Gama tumula sa upang kami. Gaya di gugunay bayi. Las ni roha di pamatang mo dito binami, lao mangruti at kaudaw na naisipan ko namin. Imatang niya nilihari namin ito ho, jalo may ilugas ang buwan niya na ang Jesus Christus siya. Amen. Amen. Martua man.